division clear to te in savai in sibai vek ule tungkar chunga longklai district thil thlang langsar zon te lo clear hong o Chief Secretary Dr. Renu Sharma in Longklai to in head of office te nen an in ko Sangal kwa in bicentenary kum zatni mel amuna ropui taka lom na hun buat sai ani Interbranch YLA le middle school te tan nam lam le zai manga inti siak na buat sai ani CADC CM Budalila chakma in ban na the lut CM Tharatan Rasik Mohan chakma pom ani BCM Chonhu Centenary le back in hon na hun man ani Tilal back chungi kani a tuna chanchin kim changzokin Chief Secretary Dr. Renu Sharma in Longklai to in head of office te nen an income Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma IAS chuan zirtop ni khan Longklai to in Longklai Mizoram Sarkar hnuaia head of office te nen DC conference hall a income ho na hun an mang Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan kumsang hi som pahnia GAD Secretary ani lai le kumsang hi som paruka Home Department Principal Secretary ani lai in Longklai chu atlo to ti soin tun tum hi Longklai atlo tum thumna ani thu soya Longklai District in Kongshang Shangam Hasona duom tak tak ani te chu lomom ati thu soin officer kalkhom te chu an ha chewa thei top chwa zel turin afuya Department Shang in District Mason na an na tho chungchanga har satna an nei chuan DC hena thlen thin tura cha in DC kal tlangin atul angzen malak pui tura a in hon thu soi he hunai hian Longklai Borsapu Amos Srivastava IAS chuan Longklai District din huntlang pui le District chunga sarkar malak na langsar zwate report ape a hemiruan hian District chunga sarkar malak na sang chungchang soi ho na hun man hal ani he income ho na hian Longklai head of office te ankal chhale a Chief Secretary ho hian head of office te chuan sarkar lai pui le state sarkar wa man na hnuaia malak na sang te soi hovin har satna chinfel dan tur le changzo ka malak dan tur te an soi ho ani Chief Secretary hian Longklai zan rakin inrin ni khan Longklai sarkar malak hnuaia munma pui mo sang te atlo kwa lani Sangaw khwa in bicentenary kum zatni mel ahmuna ropui takalom na hun buat sai ani Sangaw khwa in mei mitlawa kum zatni atlin na chu ropui takin ni lai ni atang khan sangaw chu playground ta lom chan ani a bicentenary lom na hi ni ni hun man ani sangaw kum zatni thlin na bicentenary lom na a hian Longklai East bel to MLA le Vice Chairman Agriculture Development Board chu khwalian ni in khwazo omatan pu ke sang chum ex deputy speaker man ani bok khwalian pu hbak zaw chuan sangaw khwa chu India ram chunga lai tong mang tamber na le khopui berani a tin sangaw le a chevel te po international border area a ani awangin kong engki ma phim khura namsia le ni na hum him zel turina cha a khwalian pu hbak zaw hian sangaw kum zani tlin lom na lungphun a hong hal bok Sangaw khwa kum zatni tlin lom na hi ni o a man ni in ani khatna ni lai ni kha ni le nga hun man ni in tlailama roi ro pui takbat sain sangaw khotlang hwapin an kil ho ani sangaw bicentenary lom na hi zirtom ni khan chunzom le ani a khwaliana tan pu h ramoy planning board vice chairman chu man ani a khwazo omatan pu jb van hoi emldc man ani bok sangaw kum zatni tlin lom na a hian Mizoram hwa pazai thiam tak tak te le Nam lam hu nam tak tak ba ka program him om le lok thak tak tak te man ni in sangaw khwa ba ka sangaw khwa lo om to le he hun mang tura som ten him le lok takin kum zatni tlin na hi an lom ani Paithar group YLA le Paithar tlang dung VC association te chuan electric current awanga van dwai na thleng chungchanga thunei tu te an mu Paithar group Young Lai association le Paithar tlang dung VC association te chuan October ni sompalia electric current manawanga rulkwal khomi pathum thi na le midang pahni hliam antor chungchanga thotan ni khan executive engineer power and electricity department Longklai division baka Longklai SP te mu in vandwai na thlen chan kim chang taka chui chwa ani theinan FIR thelu that le ni se an ti thu an thlen
Pulal dong liana senior EEP ani Longklai division chuan pai thar tlang dunga bungtlang south power lakna shripui kaltir chu sarkarin KMMTTP kongpui kama son aremti thule survey neya detail project report siam turin malak na kalpui me kani thu khotlang shwai tu te hi alo shila zang na dom na chungcha nga vandwai na top tu lamten thilpui mo ti fel ngai an nei te an ti fel nuwa department chuan thei top so a an lo bo zui tur thu soya liam te po an din hun an ngai ven reng thu chuan asoi pai thar group y le shwai tu te le pai thar tlang dung VC association te chuan line siam ani lai atanga vandwai na athlen an lo hlo thon to thu le thu nei tu lama po voi engi mazat an soi to sarkarin ngai pui mo a malak na kalpui atum chu lom om an ti thu an soi ani October ni som pali sang hi som hi pani a power line chia siama thok chuak rulwal khomi pathumin nunna an chan pha chungchanga Longklai SP ne na anin byak na a khotlang swai tu te chuan vandwai na thlen chan kim chang taka chui chwa ani theinan FIR the lu thatle ni se an ti bok kumsang ni som hi pathum special summary revision atana mantur Longklai district a assembly bial pathuma draft electoral roll tlangsar ani kumsang hi som hi pathum special summary revision atana mantur Longklai district a assembly bial pathuma draft electoral roll chu nilai ni khan Longklai district election officer DEO Longklai borsa pu amol srivastava chuan Longklai DC conference hall a tlangzara draft electoral roll hi political party IO te hne na ahlan ngal DEO pu amol srivastava chuan draft electoral roll fel fai tak ahun takati chwa ani theina na thok tu EO le ERO AERO le election branch chunga lom thua soya kumsang hi som hi pathum chu in thlanpui kum ani dona wangin Longklai district chunga final electoral roll dik fel fai le rintlak tak om theinan political party le tomngai pol te chu theitop chwa pui turin aso mani draft electoral roll tlangsar ta ka changa alandanin 36 tuichong assembly constituency a vote nei mi pa singkhat sang sari sathum somni pasari le meicha singkhat sang ruk zariat somli panga anwai in mi singthum sang li za somsari patni an oma 37 Longklai West assembly constituency a vote nei mi pa singkhat sang li somruk pakhat le meicha singkhat sang thum zariat somriat anwai in mi sing ni sang sari zakwa somli pakhat an oma 38 Longklai East assembly constituency a voter mi pa singkhat sang ni paruk le meicha singkhat sang ni zariat somriat pakhat anwai in mi sing ni sangli zariat somriat pasari an oma assembly bial pathuma hian vote nei mi pa singli sangthum zathum somkwa pali le meicha singli sangthum zaruk paruk anwai in mi singriat sang sari an om ani final electoral roll sang hi som hi pani ne na khai khenin 36 tuichong biala voter som hi pariatin an kiama 37 Longklai West biala voters zathum somthum pathuma kiamin 38 Longklai East biala voters zahi somli pasari in an kiam thunga bial pathuma hian apumpuya voters zaruk pariata kiamin a kiam ne hi 0.69% ani a election officer PB Malsom Tlangi chuan booth level officer 10 Garuda app an man awang le adar nena epic thunsom na ngorzo ka kalpui ani awangin mithi to le om to lo mu chwa le pai antama chu wang chuan voter kiam na hi chumtang ai sang ani thu soe special summary revision nei tura hian lubel pai inson le siam thantu tetan December ni riat sang he som he pani thleng hun hon ani a January ni som panga sang he som he pathuma final electoral roll chu tar chwa tura raman ani CADC CEM Budalila chakma in ban na thelut CM Tharatan Rasik Mohan chakma pom ani Ningani Khan chakma Autonomous District Council Classic Thutkhom nei ani a he thutkhom a hian CEM nilai pu Budalila chakma chuan ban na thelutin CEM nilai in ban na thelu hi pom ani thu kan thudon na chuan a soi 10th chakma Autonomous District Council MNF Legislature Party te chu Jirtomni Khan CADC Rest House a an thukhoma Chief Executive Member Ratan pu Rasik Mohan chakma chu lungra takin an pom CM atana approval ahmo huna pu Rasik Mohan chakma hi CM atana laklu ani ang heti han pu Rasik Mohan chakma hi tam khat chunga CM parukna ani dona tunchan chunga CM voithum ani na turani bok
CADC a CM in thak chung chang a hian CADC BJP chuan CADC sarkar a MNF party kai shwai sarkar hit lo le in thak jing lu tum du lo na lan tir nan ni nga ni khan kong zo an neya he kong zo hi Kamalanagar 1 bazar atangin civil SDO pisa thleng kalin civil SDO kal tlangin Mizoram governor hena memorandum an the lu tani Pu Malin Kumar BJP block president chuan CADC MNF kai shwai sarkar rin thlak an ni lo ziate soin CM in thak jing lu tuk chu sarkar ngel nget lo na alantira kan du lo tak set ani ati mi puite chuan CADC MNF sarkar chu chat tu le in thlan that an du thon aw chwa puya ten CADC MNF sarkar chu chat ro se ti le governor rula ta ro se ti in an aw rawalani ten CADC a hian MNF party in sarkar na siam mekin shwai tu in thak na chunga atheng to a ten CADC hi kumsang hi som pariat khan in khan na nei ani a BJP atanga CM saberpu santi jiban chakma chu pu rasik mohan chakma MNF in thaka CADC MDC te hi MNF party a ludfekin CM pu rasik mohan chakma chu pu durjadan chakma in thak le a pu rasik mohan chakma chu tram khat chunga CM tum hi na atan khang le in reilo te a pu buda lila chakma hian athak le a ningani khan pu buda lila chakma chuan CADC session a CM ani na atanga ban na athe lut vele ani interbranch oilele middle school te tan namlam le zai manga inti siak na buat sai ani NADC Golden Jubilee lomnakal zela Central Oile Art and Culture Subcommittee buat sain nitni o interbranch oilele middle school te tan lai lam le zai manga inti siak na hun Central Oile hall long flight 3 a man ani he hun hi puvizir sanga CMLADC chuan man pui he hun man pui tu puvizir sanga chuan namzia le ni na hi bosan aol khop maya kan ram le nam ni phung te hi ke ni hian kan choi sana kan chhom nung zel ani lo chuan khovel mason nakal mek zela kan boral pha theidon ani ati puvizir sanga chuan thalai ten nun dan kan thia mangaya le khathia ma kan ngai om thadu lo te hi khotlang le koshan le wai le te kal phung le ni phung ti bai tu an ni thin kan thiam na le hlotlin na te hi ram le nam tan mangila ram le nam tan mal som na ni tum chewang u ati CM chuan khovel mason nei na kentel rui hlo hi kan ram le nam hel ma ani a kan do angaya chung lama min do tu hi pon lama alan chwa ma nge in kan dowa kan in thiar fili mangaya ni ati bob pu eden la ramoy chinza chairman CY le Art and Culture Committee kai shwaya hun manna hian pu FL ro thanga vice president Central Wile chuan thu soina anei bob heni ni o inti sak na hian namlam le sai mangin in el na bat sai ani a interbranch Wile hwanga rakhat thak le vohna zai mangin in el na hi nei ani a intermediate school te tan chonglai zon lam mangin in el na hi bat sai ani bob he inti siak na hian interbranch Wile hwanga branch pali ten in el na hi matsonin intermediate school hwanga hian longlai khopui chunga tangin school som antel ani agriculture census ne turata field work phase 1 honna le field functionary te training bat sai ani Longklai district chunga agriculture census phase pakhat na ne turata field work Phase 1 honna le field functionary te tana training nit ni o chu Economics and Statistics Department ba sayin Longklai DC Conference Hall a le MJA Press Club Longklai a teninga ni le zetom ni khan wat sai ani he hun hi Longklai District Research Officer Pu Jimilal kung len sai lo chuan akai shwaya agriculture census chu kum nga dana nei thin ani thu le tun chung hi avaisom pakhat na ani thu te Phase 2 ma nei ani tur thu te soin agriculture census chu lo nei tu te mason na atana thil tangkai le ram mason na atana thil poimo tak ani awangin survey nei tur enumerator te chu film khur tak le uluk taka na thok to le data le information rin klak chau report tu rin cha ani Longklai district a hian enumerator samhe panga an oma he training a hian pu h lal khongaya inspector of statistics le pu PC lal huliana UDC ten enumerator te hena zirtir na an pe ani agriculture census phase pakhat na hi phase 2 ma nei tura ro man ani a kumdang hala ti ngai lo angin mobile phone mangin survey hi kalpui tur ani a heti anga survey kalpui hi India rama chuan thil thar le avai khat na tur ani BCM chonhu centenary le biakin honna hun man ani zirtabni zana tangkhan BCM chonhu kaushan chuan centenary le biakin hun BCM biakin chonhu an mangchan
zirtop ni zan in khoma hian longtlai south bel to pastor reverend kelal do sangan thupui thansa thava eng turami malle ko shang in buat sai na ti thupui mangin thu cha soya inkhom bana centenary maiden upa a van hunan anei bok inkhom hi elect chairman upa st hailey in akai shwai ani BCM chon hu ko chan byak in lungphun hon na hi in rin ni dar som pan hi le chan via reverend arlal byak liana general secretary BCM headquarters serkon in amang anga ane na tangin thu cha ngai thla ka ni ang zirtop ni zan in khoma centenary pwala pat sai centenary souvenir magazine tlangsar na nei ni in editor hu h lanming moya hne na tangin preview na nei ni in longtlai south bel to pastor reverend kelal do sangan adu apyang te chhiar thei turin atlangsar ani BCM chon hu ko shan hi kumsang ka zakwa samhi pakhata din ani a kumsang hi samhi pakhat kha centenary tak sok ni ma se covid-19 chileng awangin an mang theilawa kumin hian man anita ani BCM chon hu ko shana hian in somrat atangin chung ko zathum pariat an ommeka upa parukle rongbol tu som an ommeka ni longtlai khopui chunga faina be pui thak na kal pui mek zel ani longtlai ko pui chunga faina be pui thak na kal pui mek zela thole ni khan district hospital longtlai staff te chuan longtlai LC veng hwam chunga kong pui sir le ke MMTTP kong pui kawa bol ho te char fain natlang an thok district hospital staff te hian faina natlang an tho rwal hian faina konga injectir na le fui na lam hoi thosiak an tar ngal ani thole ni ve khan ANM school longtlai azirlai tele zirtir tu te chuan district hospital longtlai atanga misofet filling station panna kongpui kam lungrem le tuihok lwan korte an thian faya ANM school hian final amama la tha lo manpo anlo dong to ani nilani ve khan lai women association electric veng branch le bazar veng branch te chuan an hwam chunga final natlang thokin kholaya bol hlo char fain kongkam le tuilwan korte an thian fai bok longtlai district a hian final amam malak na sang sang endik tur rat te chuan tun na hian an chan vo theu te an endik meka endik na hi thlathum chungin voi thum nei tur rat man ni in endik na hnung ber result chu kumthar January tha DC office sa thelu tur ti ani medical reports Christian hospital atun kar chung khan OPD and tier zong zong mi somwa pakhat ani a damlo admit som thum omin heng sing som panga hinau pangni in damdoi in atanga chwa tir mi som hi paruk an nei ani tungkar chumin emergency Christian hospital pantu mi som hi pakwa an om laboratory test rang ti sa som thum x-ray ti sa som hi panga ECG en zat spasari anneya tungkar chung kha naw piang pakhat omin chanchin bat sai lai thlingin cabin rak an nei lamu ani LCMCN hospital at tungkar chung khan OPD in entir song mi zani somli parung anni adam lo admit somli pakhat omin hengsing som panga hinaw pang anni casualty case somsari pathum nein tungkar chung khan emergency hospital pantumi somni pathuman ombok laboratory test rang ti zat zasari somruk ultrasound en zat mi somnga panga omin x-ray ti zat somnga pariat le ECG en zat som pali en oma endoscopy ti zat somni ha entir zat mi somli pali omin mi pathumin physiotherapy an tibok tungkar chungin LCMCN hospital operation tum som pariat nei ni in zaipui tum sari le zaite naw tum som pakhat anneya mi pali hena vaccine pack anneya naw pyang patni omin mithi patni anneya chanchin bat sai lai thlengin cabin rak annei lo ani POL reports Misofet filling station at petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le paisa somrat paruk ni in tungkar chungin liter sing ni sangli lo thlengin free sale pek chwa ani petrol XP liter khatcheng zapali le paisa somli pangani in tungkar chungin lo thleng thar an nei lawa liter sing khat sang ni lo thleng thar tur an nei ani diesel HSD liter khatcheng somrat pali le paisa pakwani in tungkar chungin liter sing thum sang ruk lo thleng thar oma liter sing ni sangli lo thleng tur nei in free sale pek chwa ani Mavula filling station at petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le paisa somrat panga ani a liter sing khat lo thleng tharin liter sanga shal chhani in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khatcheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing thum sangli alo thleng thara liter sing khat sang sari shal chhani in free sale pek chwa ani
LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency ay rongbol na gas bur sangkhat pariat lo thlengin commercial gas bur so patni lo thleng tharbok ay rongbol na gas hi bazar venga semmek ni in lo thleng le tur be se hi bazar veng le longlai hriat te sem chun som tur ani ang tutin na ay rongbol na gas bur khacheng sangkhat chan hi som panga ani a commercial gas bur khacheng sang hi sali som thum ani khati song khatungkar chungolong klai district thil theng langsar zwal kan thlir ho te chuni e